Neki dijelovi već su asfaltirani, a na drugima se užurbano radi. I onda će za par dana izolacija. Autocesta od Dravče prema Pločama polako poprima prepoznatljive obrise, no posla je još mnogo. Počeli smo i asfalterski dio radova na ovoj dionici, odvodnja je gotova, nešto još objekata treba završiti gornji ustroj, ali uglavnom i donja i dionica od Vrgorca do Ploča se radi punim kapacitetom. Iako je prema prijašnjim planovima cesta trebala biti završena krajem 2009. radovi su zbog nedostatka novca bili usporeni. Posljednjih mjeseci radi se normalnim tempom, no radnici tvrde to je daleko od onog kako se radilo nekoć. Osjećaju to i na plaći. Plaće su bile prije dobro za život, ali sad nikako. Sad se teško proživljava. A pred njima su još 2,5 godine rada. Paralelno se radi na 11 km autoceste prema Vrgorcu, te na nastavku prema Pločama kao i na pristupnoj cesti. Dionica ukupno duga 25 km stoji 2 milijarde i 300 milijuna kuna. Za izgradnju je potrebno još 1 milijardu i 100 milijuna. Ovo je najduži vijadukt na području od Ploča do Splita. Radovi na njemu pri kraju su, no do prvih automobila treba će pričekati kraj 2012. godine. Kraj radova nestrpljivo čekaju i Vrgorčani. Putujem sigurno 4-5 puta godišnje. A putovao bi još češće da je ta cesta do kraja otvorena. Znači će dosta, ali opet ja ne znam baš koliko će znači ljudima iz Vrgorca. Znači zato što će rasteretiti prometa baš za ovo, za drugo ne. Raditi na više od 30 stupnjeva radnicima nije problem. Radimo pločevine za odvojenu ogradu. Vruće nam je samo što moramo. Već su gotovo završeni neki tuneli, baš kao i vijadukti. Na druge se betonski blokovi tek polažu. No do lagodnije vožnje prema jugu još treba pričekati.